Poštovani i dragi pratioci Radio BiH Dijaspore. Evo prekrasan dan. Informacija za slavlje. Upravo prije sat vremena, sat i po na današnjoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojen je rezolucija o Srebrenici. Dragi pratioci Radio BiH Dijaspore. Evo, nakon rasprave države su pristupile glasanju. Rezolucija je usvojena sa 84 glasa za, 19 protiv i 68 država je bilo suzdržano. Ja sam se trudila da lično i uživo prenosim kompletnu skupštinu i zaista je bilo, kako bi rekli, gutavo. Kada su pošli da iznose, pogotovo ovi koji su protiv razloge, pa ovi suzdržani, i nekako zaista čovjek do zadnje minute je razmišljao šta će se desiti. Zaista tema koja je ova zadnja mjesec i po, dva zaista svijet uzdrmala, a pogotovo kod nas region. Koliko god da su Srbija na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i manji entitet Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjednikom Miloradom Dodikom na sve moguće načine pokušavali da omalovaže ovu rezoluciju, da ne samo to, da postavljaju pitanje zašto sada genocid koji je presuđen, već uopšte se o tome nije ni pričalo, koliko su samo lobirali, potrošili para, išli, hodali, pričali i ubjeđivali u stvari da će donošenje ove rezolucije ili usvajanje donijeti nemir u regiji. Nemir kod nas u Bosni i Hercegovini i nemir u regiji. Mnoge države su to u stvari ponavljale. Oni su govorile da još nije vrijeme za to, da svi u Bosni i Hercegovini nisu stali iza donošenja ove rezolucije, da je mir na Balkanu u Bosni i Hercegovini jako klimav i da može ovo samo da donese još dodatne probleme. Ipak sam jako sretna kada su sve države u regionu, naravno osim Srbije, glasale za. Nijedna nije bila suzdržana. Slovenija, Hrvatska, Makedonija i Crna Gora, u kojoj su se oni danima kleli da će biti protiv. Crna Gora, zbog koje su prošli put u stvari zaustavljeno glasanje, jer su tražili da se 2 amandmana učlane i razrade za dodatni i završni tekst rezolucije, i o tome smo sinoć u emisiji imali, pričali smo mnogo toga. Evo, voljela bih da čujem i vaše mišljenje, da se slobodno izjasnite, da kažete ono što mislite. Evo, Zekira Osmičević, selam aleikum za voditeljku radija iz Krajine. Hvala, Zekire. Evo i vi slobodno napišite vaše mišljenje, kako ste vi ovo sve pratili, da li ste pratili, da li ste gledali, da li ste to očekivali i tako dalje. Ja bih htjela da kažem da je pobjedila pravda, pobjedila istina, ali da oni koji su protiv toga nikada i nikako neće promijeniti svoje mišljenje. Zaista je nekako, pa ne mogu reći žalosna, smiješna, bijedna, eto više bih rekla bijedna slika, da, Aleksandro, usvojeno, nisi pratio, drug moj, usvojeno. Zaista je bijedna slika kada Vučić delegacije sjede u Generalnoj skupštini i on se zagrnuo zastavom Srbije i kaže, ovu mi zastavu niko neće oduzeti, neka se nađe taj heroj i taj junak koji će meni ovu zastavu oduzeti, ovo je zastava moje države i tako dalje, i tako dalje. Uporno pokušava da sliku svome narodu da su svi protiv Srbije u stvari. Eto, kao sada neko će napasti njega, da će mu skinuti tu zastavu, da se ne smije nositi zastave i tako dalje. Znači, taj jedan cirkuski, glumački način
način i jednostavno način na koji je sa lažima i sa izigravanjem žrtvi su cijelo vrijeme pokušavali da skrenu pažnju sa ove rezolucije, da ne dođe na glasanje i da se ne glasa za nju. 84 države je bilo za. Juče smo u emisiji, kad sam imala, rekla da je već bilo poznato 42. Evo, 84 države je glasalo za, 19 zemalja je glasalo protiv. Između ostalog Srbija, Bjelorusija, Rusija, Kina, te jednostavno prijateljske države, što bi se reklo, sve je to nekako politalizacija, sve su to neki interesi u svakom slučaju, ko na utakmici, baš tako. I međutim, ono što mene lično frapira je to koliki broj država je bilo suzdržano. 68 država je bilo suzdržano. To, što bi se reklo, hoće i tamo i vamo i da budu u dobrim odnosima sa Srbijom i da naprave Ujedinjenim nacijama, ali isto tako da ostanu u dobrim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. 68 država se eto kao promišljali, a nažalost veliki broj je upravo islamskih država. I zato je vrijeme da prestanemo da mislimo kako gdje su god muslimani pomažu jedni drugima, da arapske zemlje stoji za nas, jer evo iza Bošnjaka i tako dalje i tako dalje. Saudijska Arabija je čak, njihov predstavnik je rekao i priznao da je bio genocid i da se to desilo i da priznaje odluku suda, ali opet su bili suzdržani. I naravno zna se koliko oni radova rade u Beogradu i u Srbiji i u svemu tome. Kina također, Rusija da i ne govorim, Rusija koja i sama će se naći na listi onih koji su radili genocid i šta se dešava u ovom momentu, koji sami vode rat, su dali sebi za pravo da to kritikuju, da omalovaže sve što se dešava i tako dalje i tako dalje. Mene lično je, mislim da mi je bilo jako pristupačno obrazloženje od gospođe koja je iz Urugvaja, koja je jednostavno rekla da se ipak mjeri duplim aršinom. Mi moramo, ako tražimo istinu i pravdu, onda moramo da budemo i pravedni. Moramo i mi da budemo iskreni i da postoje, da su te iste zemlje, misleći na Njemačku, koji su podnosioci ove zahtjeva za rezoluciju, su također protivnici zbivanja momentalnog u Palestini i u Gazi. I ona je rekla, evo pričamo o jednom genocidu i treba da pričamo koji se desio prije 30 godina i još uvijek je to na jedan način friško, na jedan način to je zaista bolno i priznato, dokazano, ali imamo momentalno stanje, svakidašnje stanje koje se dešava u Palestini i u Gazi i iste ove države koje su evo glasale sada, u stvari koje su bile potpisnice podizane rezolucije, su protiv toga i ne stoje na strani ovoga genocida i svega što se dešava u Palestini. Bilo kako bilo, sve je to zaista politika. Sve to prati neko ovo, neko ono, neko iz ovih interesa, neko iz onih, ali zaista pravda i istina je po pitanju Bosne i Hercegovine i Srebrenice zadovoljena. 29 godina traje kontinuirano poricanje istine o genocidu, veličanje ratnih zločinaca, promocija mržnje prema Bošnjacima i stalne prijetnje miru, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine od strane manjih BiH entiteta RS-a i Srbije. Te upravo iz tih razloga je bilo potrebno usvajanje ove rezolucije. Dugo očekivana moralna obnova Srbije izostaje, a ona je nužan preduslov za bilo kakvu normalizaciju odnosa u regiji. U Generalnoj skupštini, kao što sam rekla, nacija usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici, znači to je zvanično i to je gotovo i to više neće se doći više pod dnevni red, gdje će se o tome diskutovati ili to sada svršen čin. To je zvanično i to je uvedeno u odluku Ujedinjenih naroda.
Zato što je genocid u Srebrenici, čime je u stvari stavljen pečat na istinu o najstrašnijem zločinu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Posebno, kao što sam rekla, me raduje zaista što su rezoluciju podržale sve zemlje u regiji, naravno osim Srbije. Smatram da će ova rezolucija značajno doprinijeti pravdi na Zapadnom Balkanu i oslabiti toksični uticaj ekstremističkih nacionalista. Također, usvajanjem ove rezolucije poslala bi se jasna poruka da svijet nije spreman tolerisati negiranje genocida, a oni su postali zaista eksperti u negiranju genocida. Toliko da su vrijeđali ne samo žrtve, nego i preživjeli. Vrijeđali su nas sviju iz Bosne i Hercegovine i koji nismo iz Srebrenice. Same te njihove činjenice i izjavljivanja da se zakopavaju prazni sanduci, da se izmišljaju brojke, da se, mislim, to pas maslom ne bi pojeo koje su laže oni govorili, koliko su branili i veličali, bili na strani i pravili od njih heroje i murale pravili, otvarali škole pod njihovim imenima i nosili majice, i sa ovom rezolucijom se to sve mijenja. Da li će se to brzo nekako implementirati? Neće. Neće ići brzo, naravno, ali bilo kako bilo, to je ušlo i zavelo se u knjigu, zavelo je se u odluke Ujedinjenih naroda, zavelo se i zavešće se u udžbenike i bit će dan koji će čitav svijet da obilježava 11. juli, kao što obilježavaju mnogi međunarodni dani koji su proglašeni međunarodnim danom, kao što je Međunarodni dan djeteta, žene, ljudskih prava i tako dalje i tako dalje. Sjećanje na genocid moramo pretvoriti u pamćenje. Istina je potrebna i prošlosti i sadašnjosti, ali je najpotrebnija budućnost, te se iskreno nadam da će ova rezolucija pomoći da se mladi u entitetu RS i Srbiji zapitaju, istraže i spoznaju istinu o genocidu, odaju počast žrtvama kako bismo stvorili neku bolju i sretniju budućnost za sve nas, za čitav region. Mene također raduje ovdje činjenica da su dosta tih udruženja i organizacija mladih iz Srbije slali pismo Ujedinjenim nacijama i rekli da su oni definitivno za usvajanje rezolucije i da stoje na strani pravde, istine i da priznaju genocid, zaista, što jako puno znači. Evo malo da vidimo i vaše, slobodno pišite. Izeta Kučević, selam i pozdrav za sve iz Austrije. Hvala Izeta, dobrodošla. Ferida, polako počinje pravda za Bosnu i Hercegovinu, alhamdulillahi. Ferida, vidim ti si pratila i danas ovaj prenos ove skupštine. Zaista je bilo i napeto, moram reći, i nisam se mogla suzdržati kad sam tačno vidjela onaj broj, vrisla sam, potpisano, usvojeno u stvari, što se moglo čuti u tom live-u i tako. Srcem smo pratili, međutim ja moram da kažem da zaista ne možemo da kažemo da ljudi koji su iz Srbije ili koji su iz entiteta RS-a su u medijskoj blokadi, da samo prate jedne vijesti, da samo prate jedne informacije. To nije tačno. Evo, mnogi su, moram da kažem, i bili članovi Radio BiH dijaspore. Zaista se trudim da budem neutralna, da budem objektivna i nije bitno o kojoj stranci riječ, da li je to o SDA, da li je to o SDP-u, da li je to o SNS-u. Bilo gdje, ako su porušena ljudska prava, ako su napravljene neke greške, da stojim na strani svih žrtava, apsolutno svih žrtava, na sve tri strane, i ma ko da doživi zločin, da napravi zločin, ja želim da ga prozovem njegovim imenom. Ali evo, moram da kažem, od kako sam ovih par sedmica i više zaista i sama dosta pratila, imala emisije o rezoluciji i danas ovu sinoć emisiju, da 25 članova
je se isključilo iz Radio BiH dijaspore. Znači ja pratim te statistike i otprilike volim da analiziram kad također se to dešava i kada postavim neku vijest protiv Bakira Izetbegovića, protiv SDA, jednostavno postoje ljudi koji ne žele da čuju istinu. Postoje ljudi koji imaju samo svoju istinu i koji i ne žele da se mijenjaju jer su toliko kategorični i toliko su zapeli u tu neku istinu koja je samo u njihovoj glavi. Ali bilo kako bilo, mi imamo razloga da slavimo. Feridama srce mi bilo napeto slušajući Vučića i njihovih laži. Jeste, upravo tako. Mirzet Mučić, pozdrav iz sela, iz Rišmonda. Mirzete, takođe, dobro došao. Evo, vidio si, pošto si ti iz Bratunca, da je bilo napeto u Bratuncu i zaista oni neće stati. I šta god da urade, ne mogu da promijene ovu odluku. Oni su već imali spremni, znači očekivali su da će to biti usvojeno, pogotovo u Srebrenici ste vidjeli velike panoje, znači ogromne panoje su postavili mi nismo genocidan narod, tačka, pamtimo. Oni sada uporno hoće da prikažu i pokažu, znači to je jedna psihološka manipulacija, da pokažu kako su, evo ova rezolucija izjednačava sve Srbe i da ih sviju nazivaju genocidni narod i naravno da se niko ne osjeća lijepo. Ni ja se ne bi osjećala lijepo kada bi generalizirali i rekli da su svi ljudi iz Bosne i Hercegovine, svi Bošnjaci, zločinci i šta ja znam, bilo šta. Naravno se čovjek osjeća povrijeđen. Međutim, problem u tome je da ljudi, narod sam, evo kao što sam dala primjer, ne sluša ili ne želi da čuje istinu, a onda vjeruje ovim lažima, a oni su okorjeli stručnjaci, eksperti u laganju. Znači, nema dalje. Mislim da zaslužuju Nobelovu nagradu svemu tome. Vidite, oni su to već danima pripremili, smislili, kao što su postavljali isto tako panoje, granica postoji, pa su odjednom svuda, onako između federacije, između entiteta, postavili te panoje. Tako su danas postavili i mi nismo genocidan narod, mi pamtimo. A onda sam se sjetila kada sam srela jednog rahmetlije, već rahmetlije, mog prijatelja iz Jezera, 90 i samo malo druge godine u avgustu. On je bio zarobljen, bio je u logoru Manjači iz mog mjesta iz Jezera. I sreli smo se u Splitu i ja ga nisam tad ni prepoznala. Znači, pošto je on razmijenjen, bio jedan od tih koji je razmijenjen, ja ga zaista nisam ni prepoznala, što mi je bilo jako teško. On je rekao, Najda, razumijete, ja sam sebe sam na snimku kad sam gledao snimak razmjene na televiziji, ja sam sam sebe poznao po satu. Sad možete misliti na što je on ličio, znači koliko je to bilo izgladnjelo i koliko je to bilo bolesno. Ali ono što je on tad rekao, ja sam naravno s njim napravila intervju, sve te podatke kako i šta je bilo i onda je rekao ovako, prilikom puštanja, znači kada je međunarodna zajednica, Crveni krst i svi kad su njih otkrili, napravili popis, samim tim ih zaštitili od ubijanja, od svega. I kada je bila razmjena, prije same razmjene su i doveli, rekli, slušajte, evo vi ćete sada, vi ćete biti pušteni, vjerojatno će mnogi od vas poželjeti da ide u armiju Bosne i Hercegovine, da se bori protiv nas, da nam se osveti, da vrati ovo kao što smo mi vama nanijeli zlo. Ali prvo ne dao vam Bog da nam dođete ponovo u ruke. Ovo je mala maca, šta će vam se tad desiti. A onda evo dolazim sad da natpis na transparentu, mi je rekao, ali zapamti jednu stvar, pazite šta ćete pričati u medijama, u novinama, u intervjuima. Pazite kakve ćete informacije davati, jer mi Srbi pamtimo. Mi pamtimo
ne zaboravljamo i osvećujemo se. Imate vi i djecu, imat ćete djecu, imate porodicu, zapamtite da mi pamtimo. I evo ovu sam paralelu napravila upravo s ovim danas njihovim transparentom gdje je pisalo mi pamtimo. Ferida, tako je draga Naida, Dodik danas snimao crtalni film sa svojim naoružanim pijunima. Ja prateći danas cijeli dan sam bila u fokusu ovoga, zaista sam vidjela da su stanovnici Srebrenice bili u strahu. Čak su majke Srebrenice, neke od njih koji su davali intervju, rekla da ih je to sve podsjećalo na 92. godinu, na početak rata, na sve što se dešavalo 93. i tako dalje. Da kada je to počinjalo, kada su oni polako, znači jednostavno Dodik je tamo napravio u Srebrenici i sastanak, svi su oni došli tu, dolazilo se naoružani ljudi, postavljali su ove kako se zove, transparente, tako da zaista mi možemo svi da pričamo, ali ja skidam kapu i moj duboki naklon svima onima koji žive u manjem entitetu, svima onima koji žive u Srebrenici, svima onima koji se vratili i žive ponovo u strahu i žive ponovo sa onima koji su ih nekada otjerali, koji su pobili, koji su ih ucvilili. Jer iskreno govoreći, oni imaju apsolutnu moć u tom entitetu. Mogu kako hoće, šta hoće, niko ne odgovara nikome. Tako da nije bilo lako i oni su zaista u svemu tome i istrepili. Ali evo, ono što je najbitnije je da je nakon mnogih lobiranja, nakon mnogih priča, sastanaka, odgađanja ove skupštine, da je napokon danas usvojena i ta rezolucija. Ja bih rekla da na ovo mi nismo genocidan narod. Ako želite da u stvari oni sami potenciraju to. Ja nisam lično, ali ne kažem da nije bilo, znači ne mogu tvrditi 100%, ali nije bilo nigdje to generaliziranje, svi Srbi su genocidan narod, ovako, onako, pljuvanje. Radi se samo o jednom momentu koji se desio te godine, o tim i tim ljudima koji se nalaze već na izdržavanju kazne za genocid, o presuđenom genocidu u sudu za međunarodna prava. Znači, radi se o činjenicama, radi se o argumentima, ali oni uporno sami nameću tu riječ. Oni sami sebi u stvari daju taj epitet. I ako ne želite da nisu genocidan narod, treba samo da podrže rezoluciju i da riješi problem. Tek tada im niko ne može ništa pregovoriti. Dokle god odbijaju priznati genocid, dotle sami sebe trpaju u genocidnost. Zato Srbi, oslobodite se kolektivne odgovornosti, priznajte genocid. Ovo je danas napisano u Defter Hefte i ja sam evo to pročitala i zaista je tako. Znači, dovoljno je bilo samo da se prizna, da se kaže i to su oni uradili prije nas i to je to. Idemo dalje, ali tako grčevito se boriti, praviti od sebe žrtvu i praviti jednostavno ja ne znam, igrati stvarno na lažima, na žrtvi, prijetnja da ako se to usvoji, znači najgore je bilo ono ako se to usvoji, promijenit će se mnogo toga na Balkanu, u Bosni, bit će ponovo rat i tako dalje. Predsjednik Srbije koji stoji za genocida u Srebrenici, znači i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, zaista je založio glumu kao jednu svoju veliku vještinu, on je stručnjak u tome i nakon usvajanja rezolucije u Srebrenici, već sam rekla malo prije, ogrnuo se srpskom zastavom i poručio da mu srpsku zastavu niko na svijetu neće uzeti. Pošaljite obezbeđenje slobodno, samo da vidim junaka koji će mi uzeti zastavu, poručio je Vučić koji naprosto voli da glumi žrtvu
i žrtvu lidera svih Srba, što nije ostalo neprimijećeno. Ali pamtimo mi također onu poruku iz jula 1995. godine kada je rekao ubijte jednog Srbina, a mi ćemo 100 muslimana. Znači, pričamo samo sa argumentima, pričamo samo sa činjenicama i ništa više. Mislim da je jako bitno ponoviti, mada gluhima ne možemo ništa reći. Zaista, oni koji ne žele da čuju, kao što sam rekla, 25 osoba je otišlo sa Radio BiH dijaspore, upravo zato što evo ne mogu da prihvate ovu istinu i što i oni su glume žrtve. Međutim, dugo očekivana moralna obnova Srbije izostaje, a ona je nužan preduslov za bilo kakvu normalizaciju odnosa u regiji. Umjesto prihvatanja istine o genocidu u Srebrenici, trenutno rukovodstvo Republike Srbije i entiteta RS-a uporno lažu srpski narod, te mu upravo oni nameću hipoteku genocidnog. Evo upravo što sam vam to sve rekla i što sam sve objasnila. Ja jednostavno sam morala da se uključim, morala sam da na ovaj način da nekako zajedno dovršimo ovu priču. Zajedno zato što smo je zajedno i pisali, ja i vi, zajedno smo razgovarali o svemu i evo, nisam htjela da ostane samo na onome prikazivanju danas ovome Generalne skupštine, za koju sam zaista jako mnogo dobila poruka od mnogih koji se zahvaljuju da im omogućujem na taj način, ako to ja uradim na svoj, da ne kažem primitivan način, s telefonom i televizijom i primaknem skroz ovako, to ja napravim, samo da vam uslikam 100 na 100 i tako te stvari. Ali mnogi su zahvalni jer nemaju priliku na drugi način da to pogledaju također kao i sa utakmicama. I evo ja se trudim zaista onako koliko mogu da budem aktuelna, da vam se približim i da zaista budem u službi pod navodnim znacima vas, mojih divnih pratitelja, divnih ljudi, pravednih ljudi, ljudi koji su za pravdu, za ljudska prava i za istinu, kako bi rekli mali mravi. Također sam dobila poruku gdje kaže, evo vidite kako najda mali mravi mogu da urade puno toga kad se ujedine. Eto, to je to. Tako da, evo, idemo dalje. Mirzet Mujčić, moje mišljenje i stav, zašto Srbija ne želi da prizna genocid i suoči se sa prošlošću? Eventualnim priznavanjem genocida i suočavanjem s prošlošću definitivno se stavlja tačka o stvaranju velike Srbije, srpskog sveta, kako ga danas zovu. Sve dok postoji i promil mogućnosti za pravljenjem srpskog sveta, Srbija neće priznati genocid niti se suočiti sa prošlošću. Ferida, genocidni nisu oni koji su priznali, genocidni su oni koji to podržavaju. Ferida, ti Srina Naida mnogo činiš za naš pratitelje. Pa eto, trudim se, kažu sve što sa ljubavlju, zaista ljubavlju radiš, ovo je moja velika ljubav, Radio BiH dijaspore, moja pasi, moje, pa ne znam, evo, nije mi teško zaista i pored mog posla ponekad utrčim, ponekad hodam, šetam, postavljam sve, zaista sve što vidite, sve što počitate, sve što čujete sam ja jedina koja to radi, postavlja i evo još jednom i stalno tražim one koji žele također poput mene i da imaju emisiju i da rade i da bilo na koji način doprinesu, svi su dobro došli, ali kad čuju da je to besplatno, se ne plaća, onda svi odustanu, jer bilo je par koji su javili da su novinari, da su izvještači, da bi rado da budu dio Radio BiH dijaspore i kad čuju da su od srca dobro došli, ali da ništa neće zaraditi, onda oni odustanu. Ali ja eto ne mogu da odustanem i neću dok me služi zdravlje i dok ste vi pored mene, dok vi pratite, dok pišete, dok ovako zajedno razgovaramo, pa ćemo mi pronaći zajedno i neki modus da sve ovo opstane i da se to sve i financijski održava nekako zajedno. Zajedno možemo sve, zajedno smo jači. Evo vidite i ovdje naš predsjedavajući gospodin Denis Bečirović i gospodin Željko Komšić i naš ambasador pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija i naš uvaženi akademik Emir Ramić su konstantno bili u dogovoru.
konstantno pregovor, konstantno su zajedno bili u Njujorku, na lobiranju, imali su svoje privatne sastanke, jer ja tu znam, dogovore i vidite kako zajedno složna braća kuću grade. Čim se pojavi neko ko kaže, ma šta će on, ma nije to tako, ja to tako ne mislim, moja stranka misli drugčije, onda napravi se štetu prije svega narodu i državi. Ovako, hvala Bogu da još nije Cvijanovićka postala predsjedavajući, jer bi bilo sve drugčije. Tako da, eto, bilo kako bilo, ovo sam htjela da podijelim sa vama. Htjela sam da kažem da je sada stvar implementacije. Mislim, Mirzete, evo, da se osvrnem na ovo tvoju konstataciju, slažem se s tobom, međutim ima i ono da oni toliko veličaju. Mislim da njih najviše boli, to je moje mišljenje, znači ne kao stručnjaka, nego kao osobe, da njih toliko ne boli ta riječ da je bio genocid, ali da njih više boli što je sada usvojeno svjetski, zabranjeno negiranje zločinaca, veličanje ratnih zločinaca, jer oni su toliko ugrizli, toliko su ukorjeli da im sve počinje sa o Ratku Mladiću, o Karadžiću, škole, nazivi škola, biste, poklanjanje njima, oni su njima idoli, znači oni su njima nešto posebno i ti sad moraš to da staneš. Znači to je najveći problem. Sada sve te, naravno ništa ne može preko noći. Izeta, hvala draga naša Naida na svemu što nam promoviše sa ljubavlju. Vi ste naš bosanski biser i ja cijenim vaš rad i trud. Hvala draga Izeta, hvala i vama da ste često sa mnom i da često nešto napišete. I evo još uvijek kažem, neka svako napiše, zaista ja jako volim sa vama da razgovaram. Sinoć nisam mogla zato što sam imala dovoljno gostiju, ali je bila zaista konstruktivna emisija i hvala svima koji su mi poslije poslali poruku da kažu kako je bila emisija dinamična i dobra i da mi daju komplimente kako sve to dobro koordiniram i eto na divnim gostima i divnim pričama. Dajmo komplimente, podržavajmo se. Pitajmo jedni drugi šta treba, evo tu sam, ti to, ja to, ali da idemo zajedno u neki napredak. Evo kako rekoh, zajedno su napravili ovaj napredak njih četvorca, petorca koji su nekako bili na čelu, zajedno sa udruženjima Majke Srebrenice, preživjeli Srebrenice, tako da rezultat je očigledan. Ono što je zaista, kao što sam već rekla, poražavajuće da je toliko zemalja, da ponovim još jednom za one koji su se kasno uključili, da je 84 glasa bilo za usvajanje rezolucije, samo 19 je bilo protiv, ali je zato 68 bilo suzdržanih. Kao što sam rekla, oni bi da budu i sa svima dobri, i Ujedinjenim nacijama, i Srbijom, i Bosnom, i tako to. Međutim, poražavajuće je da, recimo, Maroko, Sudan, da se uopšte nisu ni pojavili. Uopšte nisu došli tu, znači nisu čak došli ni da budu suzdržani. Eto, nije ni važno, kao da ih ne interesuje. A obično ovi što pričaju o tim bosanskim muslimanima, oni misle kako mi očekujemo podršku, imamo podršku i pričaju o teroristima, o džihadu, o gore dole, a evo sve je pokazalo kako smo mi u stvari prepušteni sami sebi. Zato, dragi moji, mi moramo ne da očekujemo od drugih, nego sami od sebe. Da li će doći vrijeme da se mi zaista podržavamo, da narod zaista shvati koliko ima moć, da zaista ne dozvolimo više da nas šišaju kao ovce. Svi ovi koji su prije 20-30 godina toliko toga loše uradili za narod, za Bosnu i Hercegovinu, da se to sad sve otkriva, polako se hapse, pa otkrivaju se dokumenti koji su potpisali i otkriće se još. Često sam rekla da sve dolazi na naplatu. Od tad kad je narod njih kovu u zvijezde, oni stanu u prvi saf, to su veliki vjernici, to su veliki muslimani, veliki Srbi, kako god hoćete, Hrvati, a u
stvari su samo gledali svoje interese i napravili su narodu zaista velike bilateralne štete gdje će trebati jako puno vremena, jako puno da se mi oporavimo. Prije svega, mi smo to dozvolili, naša svijest. Znači, naša svijest je jako bitna. Da sami gledamo, sami odlučujemo, čitamo, pratimo, imamo svoje mišljenje i da znamo šta je dobro, šta je loše. I ja kad sam bila na izborima kandidat, frapirala sam se kad mnogi ljudi kažu, ja, mi smo svjesni, ti si nama napravila ovde promjene, ti si pametna, ti si sve, oni mene, ali sam u pogrešnoj stranci. Znači, oni samo gledaju ko je u stranci, ne gledaju individualno ko može donijeti promjene. Evo, ponovo ističem, evo, da nema veze sa ovim, ali sve ima veze kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, koja zaista nevezano za stranku i za to koliko oni u trojci ovamo rade pogrešne stvari. Što se tiče mene, ona može da bude vječni gradonačelnik Sarajeva, jer toliko donosi dobra, toliko donosi ljubavi, toliko uvezuje taj narod. Eto, tako trebamo da idemo zajedno. Znači, većina arapskih zemalja i Arapski Emirati bili su suzdržani, Maroko i Sudan nisu se uopšte ni pojavili, nisu došli. Turska je glasala za. Ali ono što me najviše raduje, apsolutno me raduje, to su naše zemlje u regiji i Hrvatska, ponavljam još jednom, i Hrvatska i Slovenija i Sjeverna Makedonija i Crna Gora, svi su glasali za, niko nije bio suzdržan. Znači mogli su da budu suzdržani, iako, eto, čuli smo sinoć koji je pratio emisiju od predsjednice, gospođe Emiri Ličanin, predsjednice crnogorske dijaspore, koliko nereda i nemira u Crnoj Gori, koliko protesta do dana, do skoro pred samu skupštinu su Srbi koji žive u Crnoj Gori, kojih ima jako puno i koji imaju dosta i političku moć tamo, kao i svuda oni dođu i pravi proteste i mora biti, ako nije onako kako oni kažu, onda su svi drugi izdajnici, svi su protiv njih, ponovo su oni žrtve, ponovo ne sluša se ono što oni misle, šta oni osjećaju, šta oni kažu, prijetnje sa nemirima, sa neredima, ovim, onim, ali evo, Crna Gora koja je priznala genocid u Srebrenici, tad je bilo u njihovoj skupštini zaista nemirno kad su to javno usvojili, isti su se ovi bunili. Bilo je nekako očekivajući sljedeći korak da će poslije priznavanja i usvajanja genocida u Srebrenici da će biti i za ovu rezoluciju. Tako da, evo, da vidimo još šta ste nam napisali. Ferida Šabić, to su bile Naida ovčice koji su naučile samo da bleju na jednome mjestu. Elida Bešić, sada se moramo pobrinuti da se genocid i na ostalim područjima Republike Bosne i Hercegovine kao takav osudi. Genocid nije izvršen samo u Srebrenici, nego diljem naše republike. To smo dužni svim žrtvama. Ferida Šabić, mislim na izborne glasače. Tako je, Elida Lutko, da, slažem se i tu često ponavljamo, nije bio genocid samo u Srebrenici i pitam se zašto se stalo, zašto Prijedor, mada je u stvari Međunarodni sud u tribunalu proglasio, pošto je tu bio zahtjev i napravljene su tužbe, ali su oni presudili da je tu bio zločin, ali da nije bio genocid. Složni zajedno, da imamo financijsku moć o ljudima koji su dobri pravnici, koji poznaju evropsko pravo, koji su na strani pravde. Proces nije lak, nije brz, ali može. Ali opet možemo samo svi zajedno da damo i svoje vrijeme, i svoj novac, i svoj trud, i svoj glas. To ako imamo, to ako onda možemo očekivati i neke promjene. Ja kao što sam rekla i već sam to jednom izdvojila i bez obzira koliko sa svojom iskrenošću imam i prijatelja i neprijatelja, iskreno sam rekla da mi nismo složni
da zaista smo mi čudni smo mi Bošnjaci ili Muslimani, kako god hoćete, nismo tako srčani. Ja sam, evo rekla već da sam prije par sedmica poslala zahtjev islamskoj zajednici u Holandiji da financijski pomognu Institut za istraživanje genocida Kanada i gospodina Emira Ramića. On je lično, ja sam samo prenijela, on je lično napisao pismo i sve objasnio, jer zaista svi ti advokati koji rade na ovome i koji svaki dan se suprotstavljaju i pišu javnosti demante i kritike i kontra onima što oni rade i tako javno, tako hrabro, toliko advokata koji ne samo Bosanci, nego svjetski koji su jednostavno iz mnogih država pristupili, jer institut nije samo za proučavanje genocida u Bosni i Hercegovini, nego genocida općenito. Međutim, kažem da dobila sam odgovor da oni to ne mogu, oni moraju sazvati skupštinu i ovo bla bla bla, i ja sam ostala zatečena i rekla sam tad, znate šta, samo vi volite Bosnu ovako na ovaj način i samo čekajte šta vam islamska zajednica kaže, a ne ljudsko bosansko, jer smo se mi podijelili na to islamska zajednica i bosanska zajednica, iskreno. Ali rekla sam, evo, ja garantujem sada da se Srbima kaže moramo skupiti toliko miliona, nema veze, neće biti usvojena rezolucija. Mislim da bi rijetko ko da bi bio protiv toga i da ne bi rekao treba li još, toliko složno, toliko zajedno, toliko sve daju, treba li još, a mi evo jednostavno smo takvi kakvi jesmo. Ali evo, hvala Bogu, usvojeno je, tu smo, i ovi koji su bili neutralni, to je bitno je da je bilo samo 19 protiv. Eto, to je bitno, tako da je velika razlika između 84 glasa za i 19 protiv. Evo, ovako je Ferida živjela, jedinstvena Bosna i Hercegovina živjela i nadam se da ćemo jednog dana tu i da imamo. Hanka Gorinjac, nikada niko poslije Drugog svjetskog rata nije nazvao sav njemački narod genocidnim. Tako se neće ni na prostorima bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije niti jedan narod celokupno nazivati genocidnim. Ali zato će zakonom oni koji su presuđeni ratnim zločinci biti upisani u istoriju čovečanstva kao takvi. Imena i prezimena za genocid i zločin protiv čovečanstva biti zabranjena. Smrt fašizmu, sloboda narodu, draga Hanko. Hanka je osoba koja je u Holandiji. Pravi je fan, pratila sad u BiH dijaspore i osoba koja je meni jako draga, koja mi je u srcu, da tako kažemo, se poznajemo lično. I zahvaljujem se, jer je Hanka me juče nazvala i rekla ja sam ti Najda na račun prebacila 100 eura za Radio BiH dijasporu. Ja sam ostala paf, mislim, nisam ni tražila, ni samo ona kaže, ja toliko to ti radiš, znam da se uvijek govoriš tom aparaturom i sada da je problem, i eto, jednostavno me povuklo i prebacila sam ti na račun. Tako, Hanko, hvala ti od srca. Ne znam drugo što da kažem, pogotovo kada je to došlo samoinicijativno. A to je ta podrška o kojoj ja pričam. Alma šalje srce, evo, Dlutko moja i tebi. Ferida, pravda je dostižna. Kao što rekoh, rezolucija je usvojena, to su sada fajte, to su činjenice i to ne može ništa promijeniti. Tamo da je samo jedan glas, da je bilo 83 protiv, a 84 za, ona je usvojena i tako će ostati. Implementacija je sada bitna, treba da uđe u knjige, treba da uđe u školstvo. Ali evo, ja ću još jednom, kako bi rekla, da utvrdimo gradivo, da pročitam tačno, polako rezoluciju, gdje svako može da vidi da se ne spominje, da se ne generalizuje, naprotiv, upravo se piše i kaže da se samo radi o individualnim greškama i da se nigdje ne generalizuje. I evo, pročitala sam sinoć i novu ovu dorađenu, ali evo idemo sada još jednom lagano zajedno.
Tekst rezolucije je u većoj mjeri bio već i ranije, kao što sam rekla, usaglašen, ali na inicijativu Crne Gore koji su dali 2 amandmana, on je malo promijenjen i ovo je sad definitivna rezolucija o Srebrenici, koja je evo danas 23. maja 2024. godine i usvojena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. 1. Odlučuje se da se 11. juli proglasi Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida 1995. godine u Srebrenici. I evo sad ćemo jednom po jednom malo da o tome popričamo. Znači, 11. juli Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida ne kaže da se sudi za genocid, da se nešto što već postoji, što je već presuđeno, što je već dosuđeno, samo da se obilježava. Znači, kao što Međunarodni dan žena, 8. mart, pa Međunarodni dan, pa sve zemlje nešto nađu, obilježu tako, to će se obilježavati u svim državama, naravno bit će neki koji neće, ali na bilo koji način i one zemlje koji su malo znali o Srebrenici će se obilježavati i sada će i samo komemoraciju u Srebrenici u stvari preuzeti na jedan način organizacija Ujedinjenih nacija i tu su već danas rekli da pripremaju za sljedeću godinu od već sad 30 godina od genocida da oni pripremaju i budžet i obilježavanje koje će zaista onako svjetski da se odradi. 2. Bezrezervno se osuđuje svako poricanje genocida u Srebrenici. Znači, bezrezervno, nema priče o tome, nema razgovora, bezrezervno. Te pozivaju države, članice, da sačuvaju utvrđene činjenice, uključujući i kroz obrazovne sisteme, razvijanjem odgovarajućih programa, također u cilju sjećanja, sprečavanja, poricanja, iskrivljavanja i pojava genocida u budućnosti. Znači, evo već se kažu da bezrezervno se pozivaju sve članice Ujedinjenih nacija da kroz obrazovne sisteme, po školama, u drugim programima, da naprave jednostavno dane sjećanja u cilju sprječavanja, ali i poricanja iskrivljavanja informacija istine. Mislim da je tu sve rečeno i da to njih najviše boli, to su te stvari koje njih zaista boli, jer te njihove laži, iskrivljavanje istina i činjenica više ne mogu proći. 3. Također bezrezervno osuđuje postupke koji veličaju osuđene za ratne zločine. Zločine protiv čovječnosti i genocida od strane međunarodnih sudova, uključujući i one odgovorne za genocid u Srebrenici. Znači, ova rečenica evo već kaže presuđene od strane međunarodnih sudova. Znači, to je fakt, to je činjenica, to je presuđeno. Toliko su oni narod svoj zamutili sve to. Ponovo što ćemo pričati o genocidu, pa nije genocid, pa zločin je. Mislim, stvari koje su donešene, samo treba to je već presuđeno. Ljudi moji, nema se tu šta o tome diskutovati. Ali to mi kažemo mi, naravno. Znači, ne smiju ni na koji način da se ni postupcima, ni bilo čim veličaju ni zločin, ni oni koji su osuđeni za zločine i oni koji su odgovorni za genocid u Srebrenici. Mislim da to sve govori. Ovo je nešto što je njima jako bolno, apsolutno bolno. Pod 4. Naglašava važnost dovršetka procesa pronalaženja i identifikacije preostalih žrtava genocida u Srebrenici i dostojanstvenu sahranu, te poziva na nastavak procesuiranja počinitelja genocida u Srebrenici koji se tek trebaju suočiti sa pravdom. Ovo je sad nešto novo. Za nas je rečeno, završeno je u tribunalu je to završeno za Jugoslaviju, te presude i sve to, a sada sa ovim se kaže, sa ovim broj 4, da je bitno da se završi taj proces, da se identifikuju preostale žrtve, znači i Ujedinjene nacije će dati i novac, i ljude, i sredstva da se pronađu, identifikuju ostale žrtve, ali se također poziva na nastavak procesuiranja počinitelja koji se tek trebaju suočiti sa pravdom. Znači novi, oni
koji su bili u tome, ali nisu ni na jedan način procesuirani, nisu možda a oni znaju informacije, postoje svedočenje, postoje ljudi, misle dobro smo prošlo je dosta vremena, ali evo sa ovim stavkom 4 se to ponovo otvara i oni koji tek treba da se suoče sa pravdom. 5. Pozivaju se sve države da se u potpunosti, znači u potpunosti i sve države pridržavaju svojih obaveza prema konvenciji o prevenciji i kažnjavanju zločina genocida uz dužno poštovanje relevantnih odluka Međunarodnog suda. Još jednom, znači, odluke Međunarodnog suda moraju da se poštuju i da se pridržavaju obaveza konvencije o kažnjavanju zločina genocida. Sve je jasno, znači jednostavno tu mnoge stavke ovi njih zaista boli. 6. Zahtjeva od generalnog sekretara da uspostavi informativni program pod nazivom Genocidu u Srebrenici i Ujedinjene nacije, počevši tako aktivnosti na pripremama za 30. godišnjicu genocida 2025. godine. Evo ovo sam upravo malo prije rekla. Znači, sa ovom današnjom odlukom oni preuzimaju na sebe da to zaista bude jedan poseban način, da se u svim ovim člancama obilježava, da se kaže, da se spomene genocid u Srebrenici i da oni napravi komemoraciju i obilježavanje tih 30 godina. I 7. Poziva sve države članice Ujedinjenih nacija, znači sve, druge međunarodne i regionalne organizacije i civilno društvo, uključujući nevladne organizacije, akademske institucije, da obilježavaju Međunarodni dan, uključujući posebno obilježavanje aktivnosti u znak sjećanja i odavanja počasti žrtvama genocida Srebrenice 1995. godine, kao i odgovarajuće aktivnosti obrazovanja i podizanja javne svijesti. Znači, ne samo članice, oni pozivaju i mnoge nevladne organizacije i narod, civilne organizacije, svako na svoj način, na što više načina i na što više mjesta i ne znam više kako bih to nazvala, obilježe dan genocida u Srebrenici i da bude svijest kod ljudi. Eto, to je to, kao što vidite, nigdje ni na jednom mjestu se ne spominju, znači niko, ne daje se nikakva odgovornost, ne spominje se ni genocida narod, ni Srbi su ovaki, ni onaki, ni treba im zabraniti zastavu, otimat kao što Vučić evo sada to uradio u Skupštini, tako djetinjasto zaista i ispod nekog nivoa. Jednostavno činjenice i ono kako treba da se pristupa tako jednoj rezoluciji. Evo Hanka, ponovo pozivam sve građane Bosne i Hercegovine da podrže rad Instituta za istraživanje genocida Kanada i evo na ovoj stranici možete naći informaciju kako donirati. Hanko, ja sam već 2 puta i postavljala sama preko Radio BK Dijaspori i račune i način kako to da se uradi, ali opet je dobro i hvala ti pa to radiš. Zajedno da se ujedinimo i zajedno da idemo u dalje borbe. Eto, dragi moji, toliko. Danas nekako idemo lakše u krevet. Ovo je bilo u ime svih onih žrtava koji nemaju svoj glas. Mi smo njihov glas. Kad je nama koji nismo iz Srebrenice ovako jednostavno posebno, ja mogu misliti kako se osjećaju preživjeli iz Srebrenice, kako se osjećaju djeca od onih koji su ubijeni u genocidu, koji su ubijeni u Srebrenici, kako se osjećaju svi ovi i u Srebrenici koji se vjerojatno na ovaj način sad osjećaju više zaštićeni i neće im se pred kućama ići trubiti, omalovažavati, smijavati žrtve, veličati ratni zločinci. Mislim da na taj način zaista je došlo jedno kako bih rekla, jedno olakšanje. I da li možemo da očekujemo jednu brzu implementaciju, toga ne možemo. Da li će zaista i tu biti problema, bit će. Da li će oni sada na razne načine pokušavati da
i pričaju i da prave žrtvu i da kažu, evo vidite, oni već je Dodik danas rekao, imamo 30 dana vremena, u ovih 30 dana oni prave implementaciju ili pravi prijedlog o mirnom razlazu. Oni su miran narod, oni ne žele sukobe. Dođem ja u tvoju kuću, uzmem pola tvoje kuće i kaže, hajmo mi mirno se podijelimo, evo, znaš, ovo je sad moje, isteram ti djecu odatle, neko dijete se pobuni, njega ubijem, muža ti ubijem i budem tu i odjednom sad šaljem priče da je to moje, da sam ja to napravila, krvlju platila. I onda kažem, hej, ajmo mi sada da se mi mirno raziđemo, ja sam divna, krasna, ja tebi imam poštovanja prema tebi, ovo više nije tvoja kuća, sad je moja, ali nemoj se ti bunti, šta ima veze što je to dio tvoje kuće, evo tebi jedna soba, a ovo je moja, ali ćemo mi to mirnim putem i tako, eto, mada sam ja to malo onako karikirala, ali tako mu nekako dođe. Mislim da oni kad se usude plasirati laži i kaže ako 3 puta izgovoriš jednu laž, 4. put će ljudi početi da vjeruju. Zašto mi se plašimo i ne želimo da pričamo istinu? Zašto? Jednostavno je činjenica da je entitet RS nastao na krvlju, nastao na ubijanju, na otimanju, na proganjanju, tad od 91., 2., 3., 4., 5., da su jednostavno bili logori, nema što se nije dešavalo i onda kad su napravili eto tu svoju, kad im je dozvoljeno i potpisano potpisivanjem Dejtonskog sporazuma, na kraju krajeva im je dao taj entitet, sam naziv Republika im je dao veliku moć. Naziv Republika Bosna i Hercegovina je ukinut, znači svi ti potpisnici, šta se dešavalo, vrijeme će pokazati ko je radio protiv naroda, ko je šta planirao, ko je možda i tad mislio da ćemo imati 3 neka dijela, kako bi rekli Fidžan, Bosnu i Hercegovinu za Bošnjake, ovamo za Herceg Bosnu i njih, sve su to neke misli u glavama, ali eto, bilo kako bilo, mi idemo dalje, dragi moji. Biće, ja ne očekujem, naravno, ni će to biti da se u njihovom entitetu ili u Srbiji u knjigama uči, da uđe u njihovu edukaciju, da oni to obilježavaju, on će i tada da glume žrtve. Međutim, za 10 godina, za 20 godina, za nove generacije, za 50 godina, dok je svijeta i vijeka, ovo će biti međunarodni dan obilježavanja, doće nove generacije, doće oni kako su god ove generacije 30 godina rasli sa tim lažima da su oni imaju svoju republiku, da je to njihovo, da su se oni zato borili, da su oni napadani, tako to. Tako će sad dolaziti nove generacije sljedećih 20-30 godina koji će rasti sa informacijom da 11. juli međunarodni dan obilježavanja genocida u Srebrenici. Znači to će učiti, s tim će rasti. I malo pomalo, kao što je međunarodni dan žena, kao što je međunarodni dan osoba sa Downovim sindromom, znači međunarodni dan toga, imamo jednu veliku listu tih međunarodnih dana, tako će to doći generacije koje će to jednostavno implementirati i koji će, sigurna sam, u svim našim oblastima to i prihvatiti. Sada ne, bit će teško, bit će još raznih problema, bit će raznih smicalica, svađa, mogu mi sad govora kad se Vučić vrati ili već sad za srpsku televiziju, svi su protiv njega, veliki svijet i tako dalje, ali činjenica je da je rezolucija usvojena i to je najvažnije. Kako će se implementirati, kojom brzinom, u kojim zemljama, sve je to manje bitno. Kao što rekoh, zavedeno je u knjige, zavedeno je u odluke Ujedinjenih nacija i nikada niko to više neće promijeniti. Da li ostale zemlje koje su danas se govorile i kaže kod nas je bilo i u Africi, nabrajali su šta je radila Amerika, navodili su Palestinu, da li će i to nekada doći na dnevni red, to ćemo vidjeti i ja lično sam za sve žrtve, znači bez obzira gdje je bilo, zločin je zločin, genocid je genocid, žrtva je žrtva i trebamo
budemo samo na strani istine i strani pravde. Ali da, 11. maj je danas postao svjetski historijski datum. Ne znam, možda si mislila na današnji datum, 23. maj, ili da, ili mi objasni ovo, molim te, ali je uglavnom 23. kao što rekao, 23. maj postao historijski datum, ušao u historiju, ušao je u knjige, ušao je u odluke i nikad ga niko, znači sad da zapali svu Bosnu, da pobiju ljude, da naprave ratove, da, ma ne znam ti što, da plaču, da vrše samoubistva, da svađe, ništa, apsolutno ništa ne može promijeniti tu odluku. I kao što rekoh, doće generacije koje će rasti s tim i kojima će biti normalno, znači normalno da se obilježava taj dan. Da li će to biti za 20, 30, 40 godina, mi to vjerovatno nećemo, ja bar neću, ne očekujem da će to doživjeti, ali će doživjeti, nadam se, moja djeca, moja unučad i neko, ali kao što rekoh, ništa ne može da promijeni ovu odluku. Eto, tako živjela naša domovina Bosna i Hercegovina. Idemo dalje sa novim pričama, sa novim gostima. Prate radio BK Dijaspore, lajkujte ga, preporučite drugima, dijelite, šerujte i evo imaju tamo neke zvjezdice koje se nešto plaćaju, pa vidjela sam tamo, mada ja to nikad ne radim, možete kao poklon poslati. Vidite šta, kako, na bilo koji način idemo zajedno da se borimo na naš način, bez oružja i bez mržnje, ali da se borimo za pravdu i za istinu. Hanka, evo još jednom, 23. maj, da, tako je, Lida, je danas postao svjetski historijski datum. Tačno, vidjela sam da ti je bilo, brzo si kucala, pa apsolutno. Hanka, još jednom, protiv ove rezolucije i njenu negaciju podržavaju samo oni koji su sami učestvovali u programu ubijanju i zločinama nad nedužnim civilima građanima Bosne i Hercegovine. Tako je, Hanko, i oni koji eto i sada vidimo što se dešava i u Kini, vidimo što se dešava sa Rusijom, vidimo što se dešava, znači to je to. Nek se mi dobro i zdravo ma gdje da ste. Idemo dalje. Ja sam uvijek govorila, vjerujem i kad su rekli, ja sam rekla, vjerujem u potpisivanje, vjerujem da će to biti urađeno. Prvo što sam imala i malo informacije sa vrha o kako sve to teče, ali sam jednostavno vjerovala i znala sam da neće biti lako, ali eto, tu smo, idemo dalje, očekuju nas nove emisije, novi gosti i sve vas puno volim, sve vas puno pozdravljam, evo jedno srce onako kako znam, da vam pošaljem i neka nas, neka je Bosna u nama, a Boga mi neka smo i mi u njoj. Moramo zajedno, evo sad su izbori, sad su mnoge stvari, treba samo da budemo zajedno, da razmišljamo, da pustimo najbolji da nas vode, da pustimo eksperte, da ih podržavamo, da pustimo stručnjake i da srcem idemo jedni sa drugima. Topli pozdravi Naida Ribić, radio BH Dijaspore Holandija. Evo za kraj još jednom informacija. Danas je na današnjoj generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena je rezolucija o genocidu u Srebrenici. Nakon rasprave države su pristupile glasanju i rezolucija je usvojena sa 84 glasa za, 19 protiv i 68 suzdržanih.